खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाइगोस्री बसुमतारी आसाम इरिगेशन डिपार्टमेन्टआ नासयनानै गारसोना दोननाय धनस्री इरिगेशन प्रजेक्टखौ प्रमद बर'आ नायदिंनानै 20 कोटी रांनि गनायथि होदों। नांगौ थांनाय 1975 मायथाइयावनो जागायनाय अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम अरुणाचल आरो भारत भुटान सीमा भैरबकुन्द'आव धनस्री इरिगेशन प्रजेक्टआव 400 कोटी रांनिबो बांसिन खरसा जालांनायनि उनावबो आबादारि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नांगौ रोखोमनि मुलाम्फाखौ मोनफुंनो हायाखै। जेराव 50,000निबो बांसिन नखरफोरा बे प्रजेक्टनि गेजेरजों बोहैबोनाय दैजों सोलिनो गोनां जायो। नाथाय आसाम सरकारनि इरिगेशन डिपार्टमेन्टआ बेखौ नासयनानै गारसोना दोनदों, जायनि थाखाय बै ओनसोलनि रायजोफोरा दैखौ बाहायनाय, लोंनाय आरो आबादाव गोबां खस्थ'जों मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोदों। बै थावनियावनो थांनाय 24 जुनाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', लोगोसे बिटिसिनि इरिगेशन डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरा नायदिंहैयो आरो लोगो लोगोनो प्रमद बर' बिथाङा 20 कोटी रां बाहायनानै बे खामानिखौ मावफुंनायनि फोसावो। इटु इमान कठिन कामो নহয়, কিন্তু আগৰ সময়ত বেছি যেনেকৈ গুৰুত্ব ল'ব লগা আছিলে এনেকুৱা হয়তো লোৱা হোৱা নাই। কাৰণে আজি মই যিটো দেখিলোঁ, মোক বান কমিটিয়ে দুবাৰমান ক'লে আমাৰ তেখেতসকলে, আজি মই এইকাৰণে চাবলৈ আহিছোঁ। আৰু এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অলপ টেকনিকেলি চাই পেলাই এটা ভাল ইয়াত এটা ডিজাইন কৰিব লাগিব। যেহেতু পাহাৰৰ ওচৰত হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ বোল্ডাৰ ইয়ালৈ আহে আৰু এই বোল্ডাৰবিলাকে ইয়াত আহি হিট কৰে আৰু একেলগে ইয়াত গোটেই বালি মাটিৰ পাহাৰ, তো গতিকে ইৰোশ্যনটো বহুত হয়। তো বালি মাটিটো আনি ইয়াতে পুতি দিছে। তো সেইকাৰণে বালি আৰু শিলৰ পৰা এই বান্ধটো আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব, এই ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্টটো। সেইকাৰণে এই বছৰত অহা আমাৰ যিটো এই বাৰিষাৰ টাইমখিনিতো আমি ইমান নোৱাৰিম, গতিকে এতিয়া অলপ মেইনটেইন কৰি অহা 1 মাহৰ কাৰণে তেখেতসকলে বান কমিটিয়ে যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেখেতসকলে কাম কৰি আছে আমাৰ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত থাকিব। আমি এমাহৰ কাৰণে তেখেতসকলক যেনেকৈ বিচাৰিছে JCB বা পকলেং তেখেতসকলক দি দিম, ইয়াতে মেইনটেইন কৰি থাকিব। আৰু এই বাৰিষাৰ টাইমতে 2 মাহত ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰপ'জেল এইটো ৰিন'ভেশ্যন কৰা, ইয়াতে ভালকৈ অপাৰেট কৰাৰ কাৰণে কি টেকনিকেল মানে ডিজাইন কৰিব লাগে চব কৰি পেলাই মই ভাবিছোঁ যে অহা নৱেম্বৰ মানৰ পৰা আমাৰ কামটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আৰু নেক্সট ছিজনলৈকে এইটো কমপ্লিট কৰি পেলাই ৰাইজে যাতে পানী পায় এই ব্যৱস্থাটো কৰিব পাৰিম। বিশেষকৈ কেইবা ঠাইতো ৰাতি যোৱা ৰাতি বৰষুণত ভাঙি যেতিয়া এইটো কেনেলটো 30 কিলোমিটাৰ হোৱাৰ লগে লগে তাত বিভিন্ন অঞ্চলত মানে বিভিন্ন প্ৰব্লেমবিলাক হয় আৰু পুৰণি হৈ গ'ল। তো সেইকাৰণে আজি প্ৰপ'জেল এটা দিছে তেখেতসকলে 4 কোটি 15 লাখ মই আমাৰ CSD ইৰিগেশ্যনক চাবলৈ দিছোঁ আৰু সেইটো চাই পেলাই ইটোৰ ওপৰতো আমি ব্যৱস্থা ল'ম। কিন্তু এই সময়টো মানে কাম কৰাৰ সঠিক সময় নহয়। এনেকুৱা কামবিলাক কৰিবলৈ খলাৰী মাহত কৰিব লাগে, নহ'লে তাতে মাটি দিব আকৌ খহি লৈ যাব। সেইকাৰণে আমি চাই ল'ম, এই কেইদিন অলপ মেৰামতি কৰি পাৰ কৰাই দিব লাগিব যাতে খেতিটো চবেই কৰিব পাৰে। আৰু নেক্সট যিটো ছিজন আহিব তাৰ 31 যিমান কিলোমিটাৰ কেনেলকেইটা আছে সেইটো মানে মেৰামতি কৰা আৰু হেড যিটো আছে এইটো আমাৰ ধনশ্ৰী প্ৰজেক্ট, এই হেডটোকো আমি মানে ভালকৈ ৰিন'ভেট কৰাৰ কামটো নেক্সট আমি উইণ্টাৰ ছিজনত কৰিম। ইয়াতে বিটিআৰ নহয়, অসমৰে এটা প্ৰকল্প আৰু য'ত নেকি হাজাৰ হাজাৰ লোক ইয়াত মানে ইয়াৰ পৰা চলি আছে। আমি তেখেতসকলে আজি বান সমিতিয়ে কৈছে যে 12 মাহত আমি 12 খেতি কৰিম আৰু সেইমতে আমি চলিম। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট এটা মোৰ লগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ লগত 3 মাহ মানত তেখেতসকলে 2-3 বাৰ আলোচনাত বহিছে। আমি চাইছোঁ যে বাক্সা জিলাতো নিকাচি ছাইডত আমাৰ 100 বছৰীয়া পুৰণি ডং বানৰ কিছুমান প্ৰকল্প প্ৰজেক্ট চলি আছে, সেইটো ৰাইজে মেইনটেইন কৰি আছে। তাৰো ভূটানৰ পৰা পানী আহে আৰু তাতেও যিটো আমাৰ ভূটানৰ পৰা অহা পানীত যিটো অলপ ডেমটো ৰেইজ কৰিব লাগিছিলে সেইটো আমি এটা লেভেললৈকে কৰিলোঁ আৰু অলপমান কাম বাকী আছে। তেনেকুৱা নেচাৰেলি কিছুমান আমাৰ পানীবিলাক আগৰ পৰা লৈ গৈ আছে। এইটো এটা প্ৰজেক্ট বনাইছে, এই প্ৰজেক্টটো আমাৰ কাৰণে খুব মানে ভাল প্ৰজেক্ট, য'ত মানে বহুত হাজাৰ গোটেই মিলি পেলাই 50,000 মান ফেমিলি ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। গতিকে এই প্ৰজেক্টটো যেনেকৈ নহওক এই প্ৰজেক্টটো মানে প্ৰচলন কৰাটো, এই প্ৰজেক্টটো ভাল কৰাটো আমাৰ এটা টাৰ্গেট। তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ আগত স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, কাউন্সিল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ চবৰ লগতো আলোচনা কৰিম, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতো আলোচনা কৰিম, চবৰ লগতো কৰিম। মুঠতে মই এই প্ৰজেক্টটো যেনেকৈ নহওক অহা উইণ্টাৰত ঠিক কৰি পেলাই নেক্সট ছিজনত যাতে খেতিটো নেক্সট ছিজনৰ পৰা ভালকৈ কৰিব পাৰে এই কামটো আমি হাতত লৈছোঁ। দিনে बेके भैरबकुंड इरिगेशन प्रजेक्टनि वाटार इउजार जितु कमिटि, बे कमिटि लोगोसे रायजो राजाफोर ज' जानानै बेयाव मोनसे हाबाफारि लादोंमोन, बेखौ सावरायनाय मेल लादोंमोन आरो बेवहाय
मानाव गिदिर बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ हांख्रायना लाबोदोंमोन मानोना बेयाव मोनसे इरिगेसन प्रजेक्ट दं आरो बे दुलाराय आसामनि भितराव मोनसे मुंदांखा बयजोंबो मिथिजानाय आरो खोब गोनांथार बेबायदि मोनसे इरिगेसन प्रजेक्ट आरो बे गोबां बोसोरनि सिगाङावनो 1975 बेखौ स्टार्ट खालामजेननाय जादोंमोन इतिमধ্যে बे प्रजेक्टनि दैजों फ्राय 50,000सो न'खरफ्रा दै मोनो 35,000 हेक्टराव दै सारनायनि बेबस्था मोनो बेनिखायनो बेनि दैनि सायाव गोबां रायजो राजाफ्रा थांनानै दं खिन्थु गोबाव जानायखाय बे प्रजेक्टनि मेन जिथु बान्दो बियो एसे गाज्रि जाबाय बेखौ रिपेयार खालामनायनि प्रयोजन दं केनेलफ्राबो बहाबा बायबाय आरो बेखौ रिपेयार खालामनायनि प्रयोजन दा बे गासै बाथ्राखौ लानानैनो बेखौ जे रिपेयार खालामनांगौ बेखौ जे आरो मेनटेन खालामनांगौ बेनि थाखाय फान्ड नांगौ जादों दा बेबायदि फान्ड स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय थांनाय समफ्राव होआखै आरो बेखौ इरिगेसन प्रजेक्ट आसाम गभर्नमेन्टनि जिथु इरिगेसन प्रजेक्ट बेयो टटेलि नेग्लेक्ट खालामनानै दोननाय गारसोनानै दोननाय बायदि खालामदों बेनिखायनो बान्दो कमिटिनि जितु वाटार इउजार्स कमिटि बिथांमोना बेखौ सिन्था खालामनानै बेखौ जे थाबैनो रिपेयार खालामनाय प्रयोजन बेखौ सिन्था खालामनानै चिफ बिटिसिनि चिफ बिथांखौ हांख्रायना लाबोनानै बिथाङा दिनै नायफैबाय नायनानै जिखिनि नुबाय बेखिनिखौ नुनानै इमिडियेट माबानि थाखाय पार्मानेन्ट माबानि थाखाय खिन्थु इमिडियेटलि 20 crore थाखा बिथाङा होगोन होनना खोथा होलांबाय आरो जों आसा खालामदों जे बे 20 crore थाखाखौ मोनोबा अन्तत बिनि जितु इमिडियेट जाहा रिपेयार खालामनो गोनां बेखिनिखौ रिपेयार खालामनो हागोन फोसाबनो हागोन फाहामनो हागोन आरो अन्तत जों 6-10 बोसोरसो बिखिनि ओनसोल रायजोफोर दै मोननाय बेबस्थाखौ खालामगोन बिनि अनगायैबो जाहाथे बे मेइन केनेलाव दै बे हाजोनि दै जानायखाय बाला अन्थाइ दै समान समान खारबोफायो खारबोनायनि फलाव जा केनेला भर्ति जायो साननै सानथामनि भितरावनो 3 फुट 4 फुट गोजौ गाहाम बाला फबो आरो बेनिखायनो बेखिनिखौ क्लियार खालामनो थाखाय बेखौ जावबाय थानो थाखाय मोनसे जेसिबि नांगौ होननानै जा बान्दो कमिटिनिफ्राय खावलायनाय जादों बे मथे बिथाङा जा चिफ बिथाङा गाबोननिफ्रायनो मोनसे जेसिबि हरसिगोन बान्दो कमिटि आरो बिथाङा बेखौ लानानै सिल्कनिखौ क्लियारेन्स खालामबाय थायोबा दैया रेगुलार थांबाय थागोन आरो जोंनि रायजोफ्रा अन्तत आबाद मावनाय जेबो असुबिदा जानाय नङा बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौनो बुङो जे 12 माससो दै मोननायनि बेबस्था खालामनांगौ अब्ला जों बे ओनसोलाव थानाय रायजोफ्रा 12 मास खेथि खालामनो हागोन आरो अब्लासो जों रांखान्थिनि बिथिङाव जौगाखाङो आरो बे खोथाखौ सिन्था खालामनानैनो दिनै बे 12 मास खेथि खालामनायनि सुबिदा होनो थाखाय बे 20 crore रां इमिडियेटलि हरगोन होननानै जोंहा मानव गिदिर चिफ बिथाङा खोथा होबाय जों आसा खालामदों बेयो जों अन्तत मोजां मावनांगोन टटेल माखिनिखौ जोंहा रिपेयार आरो रिन'भेसनखौ खालामनोबा प्राय 200 crore जों थाखा नांगौ जायो खिन्थु बेसेबांखिनिखौ जों काउन्सिलनिफ्राय हरनो हाथ'वा बेनिखायनो जों काउन्सिलनिफ्रायनो 20 crore हरनाय खोथा बिथाङा बुंबाय आरो बाखि रां जिखिनि नांगौ बेनि थाखाय जों डिपार्टमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि वाटार रिसर्सनिफ्राय जों बेखिनिखौ लाबोनायनि एसे लाहार फाहार खालामबाय थादों आसा खालामदों जोंहा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बेखिनि खामानियाव हेफाजाब जों मोनगोन आरो जों बेखिनि हेफाजाब मोनोबा अन्तत नैबे धनस्रि इरिगेसन प्रजेक्टखौ अन्तत लं टार्मनि थाखाय ओनसोलनि रायजोफोरा दै मोननायनि बेबस्थाखौ जों खालामनो हागोन